A gdje ovaj čovjek, čekam ga već 2 sata, nikad ga nema. Oooo! Oj, rođak! Gdje si ti instruktor? Evo me, gdje si ti? Šta ima? Vidim, snima se neki vlogić, ha? Ujebe mu. Šta si htio reći? Uje, sladan volan, buhta. Jesi ti ništa naučio da ti meni kaže? Ja sam danas i ona, kako se kaže... Jesi ništa naučio osim da pališ taj radio šte? Pa prvo mali radio. Kako, nemaš ti bez radija, vidiš ti. MC Stojan, Sandra, Relja, Popović. Šta je ovo? Kakav MC Stojan? Gdje je ovo boks, gdje je Đala Buba? Gdje je Jala ovdje? Gdje je ruke uf na taj volan? Mini Stark. Viki Miljković, šta će ovo tebi šefe? O, veće budale u životu nisam imao. Kako, šta nisi imao veće budale? Oj, pa nisam ja valjda, evo Gdje je Rasta. konc toga radio? Rasta. Hotel, jesi bio kada u hotelu Rasta? Gdje je ga ostaje radio? Gledaj sad. Što ovo neće? Instruktor, ti ovo auto platio 30.000 eura, ne valja ništa auto. Aj jebem. Gdje ti to gasi? Stav ruke na volan, pal auto. Će sad pal to? Do opštine idemo. Ovo ljudi zećam dale još nisam. Ovo ruke na volan, do opštine moramo. Pa da je malo Do opštine. O, sad ću ti napisat. Šef, ti se nisi prevezao. No sad ću napisat. Ti se nisi prevezao. Nisam ni prevezao. Aj do opštine gore. Aj, maska, rođo, maska. Gdje mi reći kako da upalim auto? Pa ti sad baš ja vidim samo a ova maska radio zna upaliti. Jesi ti tu da me naučiš? Jesi. Dole. Pa, eto. Pal, auto ključ stav unutra. Danas glavna vožnja, ja znam sve. Evo, ovo je Migavac, ovo su Dugaške ovdje. Znači, znam sve. To zna djete 5 godina. Što djete 5 godina? Gdje stav taj ključ unutra, stisti kupung i kreni. Puštaj kupung polako i gas iska i... Oj, ne mogu ja ovo, ladanje volana. Ladano van minus bud. O, budale ljudi, ja baš veće budale još. Ne mogu ja, Ne mogu ja ovo. Da stav ruke na volan, ja ajde vosto. Ne mogu ja sladan volan, bud. Ajmo, moramo do opštine. Ja ću predat, ja neću. Ja ću predajem. Gdje klimu, grijanje? O, budale. Ja ću predat, šta je ovo R, šta je ovo? Šta je ovo R? To je raketa da... Raketa, jel da jes raketa? Mogu li ja prešaliti tu raketu? Budal. Da prim taj volan i haj voz do opštine pala auto. O nemo, ja ću evo ja sve 4 palit, evo, ja sam palio sve 4. Aj ljudi, bre. Ne smijem rođe. Aj ljudi budale. Da je pala auto vozi. Pa, vidiš, ja nisam, kako me ne uči ovo, gdje ovdje imao svjetlo, ovdje se upali. Svjetlo, sad što nije friz, dobro. Sad ti ja kaznu prepisati. Šta što ti meni kazati, ti s meni ovdje ja položim. Jesam ja položio ili nisam? Nisi ti ništa položio. Nisam ja položio. Nisam ja položio. Ne znaš ti osnovno paliti auto, haj bjež. Ko ne zna auto paliti? Haj bjež za auto. Što? Haj bjegaj za auto. Rođo moj. Aj jebote. Haj bjegaj za auto. Rođo moj, ko će sad bjegati za auto? Što da sam napravio, to je ispit. Haj nama. Evo, čekaj. Haj nama, ajde. I to piš da sam napravio nikad bolje od nikoga. Tako. Piš rođe. Evo ti si napravio najbolje ispit što ima. Znači nema niko bolje. Napravio rođe. Nosi, bježe, sam bjež za auto. Napravio. Aj. Doviđenja. Doviđenja.